الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi naisab kita niyong waktu na ito ini insyaAllah ta'ala yari na guru na ito kuliah minta suku si ini na magpalumay berpersiapan kaniyo mayroon na tayo na inabukasan kay Captain Nasir Abdul Rahman Fal-Tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasisin Allahu Ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiyaksahan. Pumatud na isab kami kanap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Hari hindi nasadya inabutan sin suara ini. Mga kakasisin Allahu Ta'ala, in ganap pangadyan yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat panagnaan suratu Taha. Di ayat ini in pangadyan na to damik tiyan pagpakuyag da sintuhan taipon niya. Sabab kal na piya panjari niya katan piya panjari aula na manusia piya panjari niya makug iwan makuyag. Magpakuyang iwan magpakug
Hinday nga Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon daing kanila. In puunan sing kakuyaran. Daing nga Allah subhanahu wa ta'ala. In nagbayta sing kakuyaran. Allah subhanahu wa ta'ala. In piyabaytaan ipon niya impanagnaan Adam alayhisalam. In kahinapusan niya umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil na sadya maabot ing kiyamat. Mga anak po, tainghuan taniyong pamansin Tuhan, amin pamaugbog si mga bariman usong iwan bariman babae. Taha ma anjalna alaikal Qur'ana litaska. Firman sinallahu ta'ala in huruf Taha in iyan lamud siya rin mga dayta sintuhan na panagnaan puwasin suratul Fatiha, suratul Baqarah, Alif Lam Mim. Huruful muqatta'ah. Allahu a'lam bimuradi. Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat sin maksud niya. Ma anzalna alaikal Qur'ana litaska. Bukun iwan way nagpatulunin Tuhan maun panabi kay napusan sin Quran litaska hikahunit hikamula manusia. Buko na mo yan timaksud. Ampa sila kahunitan magad, ampa sila kahunitan tumangkis. Buko na mo yan to. Kaya tulun sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran maun pakahinapusan Nabi, pakahinapusan Rasul, iwan kahinapusan umat, anjalnahu rahmatan. Bukon piatulun maun kanila, ipaghiluhala, ipagsagga, sagawa, piatulun maun kanila rahmat hipag-ulong iwan hipaglasa. Litus'idu bihi fid dunya wal akhirah. Hikadauhat nila sing kasanyang dunya iwan adlaw akhirat. Hipaghalulay sing kasusahan, ipaghalulay sin unu-unu nari matong maun kanila. Bukon ipagpahunit, bukon ipagpulak kanat. Litus'idu bihi fid dunya wal akhirah. Ipagpasanyang kanila riha dunya iwan hadlaw akhirat. In miagad iwan sin nagpaagad. Anong haraan sila sinallahu ta'ala tatabangan dunya, iwan tatabangan hadlaw akhirat. Hulat-hulatun nila patuhan, bukon hulat-hulatun nila in tatabangan, imman nanawang daing hatao. Apabila hulat-hulatun nila in marayaw, daing hatuhan, bukon daing hatao, wayroon pagsagga, wayroon pagambulda. Hiulat-hulat man sintao, in tatabangan, iwanin mananabang, iwanin ikasanyang, daing hatao patao, biya na sinjimatu hamanu siya hamasanatu ini, amin wala miyagada kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Illa tazkiratan liman yahsha. In Quran yan, piatulun maun panabi kay napusan, iwan sin umat kay napusan,
ipagpasan niyang sinatay nila, ipagpasan niyang sinjasad nila, ipagpasan niyang singkabuhi nila, dunya iwan adlaw akhirat. Mayta, katumtuman niya insya ipun sintuhan. Katumtuman niya insya aunda akan kanya sintuhan. Katumtuman niya insya aun liangan kanya sintuhan. Bang niya yad tumaarad. Litus'idu bihi pid dunya wal akhirah. Ikasanyang niya yad tu, hakabuhi niya dunya, iwan nakabuhi niya adlaw akhirat, way akal ni agarun niya, way pikilan ni agarun niya, way napsu ni agarun niya, way sahwat ni agarun niya, ingkatan yadto pataalukun niya pakabayaan sinallahu ta'ala, tiyanto niya in marayaw, amu impini sintuhan, impini niya, ada kalarihi karayaw, ada kalahi kamulakan niya, hakabuhi aula-aula hakamatay. Illa tajkiratan liman yakhsha. Supaya siya tumayma sinakal niya, tay maun sinatay niya, tay maun sinsuara niya, tay maun simpito anggaw takbaran niya, ing kabayaan sintuhan. Yahsya magmabuka siya. Impag mabuka niya, himinang sindaakan, iban lumayo sin liangan. Amuyad to mga anak po, impamaugbog simbar iman usog, ibambar iman babae. Kagunahan na to urulon. Kagunahan na to singuran. Sabab kal na, in kakahinang sinyahudi van nasara, in silayan, yusariuna fil ismi wal udwan. Maglumba-lumba sila pahinang maraya mangi. Mag-uus-us sila pahinang mangi, hikamulka kanila sintuhan, hikapaghiluhala si manu siya magkahi. Harap pahinang dusa. Hikaruwa, maglumba-lumba sila pahinang, hikapag ambulda, hikapaghiluhala, hikapagbuno. Induayad to yung paglumba-lumba nila pahinang maksiat, hikabak nila alta mataud. Hikausahan nila. Yung paglumba-lumba papaghiluhala, damit kayan, kita nyo na masanato yun. Yung panaabitin nila papagmaksiat, yung panaabitin nila pamaghiluhala, in panaabiti sinallahu ta'ala kato tanyo. Piarahan kita niyo nabi, piarahan kita niyo sulat, hipapaingat kato tanyo. Tajkiratan liman yasha, bukon maghiluhala, bukon mag-uus-uus pamangi, bukon mag-uus-uus pahika, pag-ambulda, sintiap-tiap siulangan, sarawa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Pastabikul khairat, paglumba-lumba kamu, pasabarang simarayaw biyay ta sintuhan. Bukon kamu maglumba-lumba, pamarayaw, biyay ta mo, biyay ta simbakay mo, biyay ta nila, wala dunin biyay ta sintuhan. Magmula yung paglumba-lumba niyo. Magmula yung pag-uus-uus niyo. Ampay maglumba-lumba, mag-uus-uus, kaupahinang marayaw, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, tapuju pid dunya wal akhirah. Magparuntungan kau, simpaglumba-lumba yan, dahil nga dunya sambil padlaw, kana-kana. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. In nagpatulon yan. Sinikasan niyang kato taniwang na to agarun. Amoy nagpapanjari, simpitong lapis langit, ibang pitong lapis lupa. In langit yad tumataas. In lupa yari kita niyo.
Pag-unuhan niya ning gumian, paghiluhalaan, initanum sundok, bukon. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ay niyo paghiluhalaim gumi. Ay niyo pag-asagi gumi dugo. Ay niyo paghiluhalaim gumi. Maita, ubos na piarahan sintuhan Nabi Iban Rasul, ubos na biukla din atulan pag-agaran si manusia. Nabang mo yan di agarun, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Piatulunan kau, pag-agaran mo, sa lugay mo yari hautan silang itiban sin lupa. Bang mo yan iagad, rahmatan lil alamin. Isa-isa mo, impangagad mo sin isa-isa mo, nakarihil kau karayawan, pakatilingkal sinalam. Alamul insan, pakatan manusia, buhi ibang patay. Nalapay mo sin rahmat, yanughara kay mo sin Tuhan, hasabab kal na iagad mo yung kabayaan sin Tuhan. Nabalis ka taysab. Hakuti ka. Taikuran mo yung kabayaan sin Tuhan. Alupun mo yung kabayaan mo, iwan sin kabayaan nila. Hasabab sin pikilan mo. Hasabab sin napsu mo. Hasabab sin syahwat mo. Hasabab sin sarap kaya na naman mo. Di mo ka na naman insarap. Hapag ta at iwan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngi hadunya, iwan ngi hadlaw akhirat, malangkum. Nagtatarad kay mo, inapinal ka jahannam wal iyadu billah. Mga anak po, tumtumun na to marayaw, bukun kita ni upia panjari, nalkaun, siksaun. Pia panjari kita niyo, piarahan Nabi Iwan Rasul, Iwan Sulat. Maita, litarpa'u syu'unina fid dunya wal akhirah. Supaya maangkatin darajat sim pagkamanusia tanyo dahil di hadunya sambil paadlaw akhirat. Amuad to mga anak po, naring nga sa pabyan. Bang natuyaga din biyad turagbus, aun dumayaw habaran na to. Hikay sa rumayaw. Litaharatil qalb. Ayaran mo, inatay muri mo palumian, sinlumi pagmaksiat. Biya simpang hilumi, biya simpag lumi hinang sin Yahudi wan Nasara, pabaran nila, palawom sinhula nila, pamili na, pakatan, pakaradyaan, biya na sinji matuha masa nato ini, kita nato na, diungog nato na, kaya na naman nato na, haula nato, iwan harukayng hula. Lanu anim pangatayan. Dahil hauno. Dahil nga pagmaksiat. Pagmaksiat patuhan, iwan pagmaksiat papagkay. In Yahudi wan Nasara, in pagmaksiat nila, alta dakula. In pagdaruha ka nila, alta dakula kanila. Dahil nga sababian, yan sila nag-uag-uag, sila in mataod si Narihagumi. Sila in makusog kawasay Narihagumi. Sila in nagkakaput sin ay nato kalupahan. Malaggo in kawasasintuhan din kanila. Makusugin pagbaya sintuhan din kanila. Khaliqu kulla shay faqaddarahu taqdira. Pia panjari sinallahu ta'ala yang katan pia panjari ampania biutangan katubtuban. Aunda katubtuban sin sila.
Dahil nga sa babyad to, iyayaran nila marayaw. Ini katong wataharatul badan.